kumi Kristan ngi don kambal sungot badon arjat ki gospel we gospel kabadai kawai part ke gospel ke bomdai nginang ngidai ban nang ban bishar hapadeng ki arjat ki gospel ni ki artli ki gospel ke bible kren shapang ki arjat ki gospel bat kum ki bangai kumi Kristan ngidai ban nang ban bishar lem gumta ngen pen khlek lang yakini artli ban ngim so thau yaka bangingai ngin pay akistiba ar jinong korin kalnong ke bakhat we ket khot ke basau apostol Paul ongkum ni namarla da pipriang yo wei paru Jisu yo ba ngem syam la yalap ba la da pi pediang yo wei paru mesim yo ba ngem syam yo ba pim syam la pediang bat pi la pediang ye ke wei pat ke gospel ye ke ba pim syam la pediang Paul kren chipang wei paru Jisu ubom dei Jisu ubadai ude wei paru Jisu bahwa Paul kren chipang wei paru Jisu ngidon kaman sotho baleu ongkum ne kata kamut bodon wei paru Jisu kasumut kum ne ki Kristan ki ngai bau Jisu dei ke lenti syegajing penim paru Jisu udai ke jing penim bala da piwat jing penim da kum wei pat utau dei Jisu wei pat namaru Jisu ulong ke jing penim Jisu ulong ke lenti syokpa badai tang mu ubolong ke jing penim bala da piwat jing penim na wei pat uta lani kata kalat jing penim ke bana wei pat ke bada ke wei pat ka kelalong Jisu yepi ngai pis ngatho upol klam kren bau don wei paru Jisu ma kat syudai gur kom kren namar utip bang ke jimpenim ke dai bau Jisu balada piwat jimpenim da ko wei pat kata kala long wei paru Jisu da jong pi la da pi priang yo wei paru mesim dan pi priang wei paru gospel kata kamut bagadon sa wei paru gospel kadai gani ke gospel kadai dang wei bat lada pi yelap da kum wei pat ka bom dai kum gani ke gospel kata kala long ke wei pat ke gospel ngai isai ngini pej mata ke ai gani ke wei pat ke gospel wei ni wei paru Jisu wei ni wei paru mesim ngidon kam ban tho kum gi Kristan lal pilai pen pulit ter je ni khot chirum pen lap bagi bru ki belap ye ke wei pat ke gospel ndu gut khot ngini pei gut khot ka ba khat lai namar kilong ki apostol ki balam ler ki nong trei kamboman ki bapen kala yade kum ki bapan serie minade kum ki apostol John Chris kine ki briu ki bayalap yo wei paru Jisu kidai kine ki briu ki bapan serie minade kum ki apostol John Chris kidai ki nong ye thol pa kidai ki apostol ki balam ler kidai ki Kristani bat ki perkhat ba ki lap yo Jisu penban umdeu Jisu ubo Paul lap kilap yo wei paru Jisu kilap yo wei pat kom kalenti jing penim ban yo jing penim kilap yo wei pat ke gospel ka ba dei ban long dakum ne ban yo jing penim umdei kum ke gospel ke apostol Paul lap kidai ki ai la pilai ban pelit khot arpo ar ongkum ni hatu kilong ki Hebrew ngaru ngadeu Hebrew kidai ki Israel ngalei de utrai jeng Israel hatu kidai gi sembah Abraham ngadei bhau sembah Abraham kadar lai kilong kinong shikriu Kris ngakren kumu be ngalei uba khamtam pat upol ukren syapang kini ki breu ki ba khot yelade ki shakri ukris so
Bat kini gibriu kilap ya ke wipat kor komilap panyo jiprim. Pitip ke bagilap. Ladang ikwa matip ke bagilap. Ngilai haga kitab haga station on Galatia. Pinlap ke bakum ke gospel kilap. Ke bomde kum ke gospel jong Apostle Paul. Ngin pe station on Galatia. Ke station Paul jong Galatia kal nong ke ban nungkong. Apostle Paul ong kum ne. Ngada pela shisha haduk kata-kata ya pila kendria shen kumni ru na utaw bolo khot ipi she ga jinga e Chris bat pila che ga waipat ke gospel bar Paul ong ngayalap ipi ye ga gospel Chris bat pila ngai chi sin renga phala kumno piak kelak shen kumne si katung atre si tomban ngai lab gospel jipi i gospel jong ka jing ai ublei i gospel Chris per ong pila kendria no tawal khore pi she ka jing ai Chris sha ga wei par ga gospel ublei khore pi she ka jing ai Chris tangban pi pat pile na ga jing ai Chris pile sha ga wei pat ka gospel so ka eget ka gospel wade ka gospel wade de ka gospel Chris ke ege gospel ka bomde ka gospel ka bo poli lap ka gospel Chris ka gospel ka ba de kum wei pat kam de show ka gospel Chris ngine page ke ege ta ka gospel ka bomde ka gospel Chris pat khot banyo ko ka bomde ka wei pat ka gospel ka bade henry don kibriu ki batmu ye ka ban pun klumare pi bat ki da pan kala khongpong ye ka gospel Chris ola banga pan kala khongpong ye ka gospel Chris ini kibriu ki pan kala khongpong ye ka gospel Chris ka gospel Chris ka gospel jong ka jing ia so ka ka jing sobat kini kibriu ki pan kala ka gospel Chris ki pan kala ka kumno pinlap ki pan kala ka she ka bomde show ka jing ia khot ka banyo kong kini kibriu ki wan ban pan kala khongpong ye ka gospel Chris ke gospel Chris ka gospel jing ka jing ia yo bala khot pi she ka jing ia Chris so gospel Chris ka gospel jing ka jing ia ke wei par ka gospel ke ta ka wei par ka gospel kam de show ka gospel jing ka jing ia ka gospel jing ka jing le hagi pagi tin ke gospel jong hukum ngkhlam ong Apostle Paul kren ngini police room hare wala da bangile ne angelo ber beneng uwan ban yelap yepi ga we par ga gospel ye ka ba pim sham okay ye ka bang ngim sham la yelap ai uta ubri unlong bala timno pa Apostle Paul ong ada wan we par ubri ba pen kala ye ga gospel Chris pen kala kong pong ka ke gospel Chris gospel jong ka jing ia so la don mono bawan pan kala gospel jong ka jing ia Apostle Paul ong la badu yalap ya ka wei par gospel ai utau briu unlong bala timno shirkai shisha ban pan kala khongpong ya gospel jong ka jing ia blai she ka gospel jong ka jing le bat ke hukum kadai ke jing im ke bala tim do Apostle Paul wong tu ai tau briu wong la don manu bawani la pi wala da dai makanau angel na beneng wong I don't care at all la da wan makna du angel ubay yalap ya wei pat ke luti jing penim yalap ya wei pat ke gospel open ke la khongpong ya gospel jing jing ai utau angel tu long bala tim no so trim hi baru ong thot bakhandai kumbang ala ong menshwa kum tarungan ong biang la no bri wan yalap ya wei pat ke gospel ye ka ba phim sham la priang nangi
to ai ta bri ulong bala timno bat philej ben puli ni git khot sharum ter phinlap ke daga gospel ya ka balapan kala khongpong ke gospel ya ka balapan kala khongpong de ke gospel trong hukum sampul lehi ma pi puli kitab isti galatia bro phinlap baga way par ke gospel way par jisu way par muslim ke kren chipang ke gospel ban lej beneng daga jingle ban lej beneng daga jing pendep jengi iki an ke rule jong Moses kadon ke jing nia kadon ke jing kren kadon ke jing ya debate ke syirka ya pedeng gi apostol Paul bat ki apostol ha Jerusalem phinlap haga kam jong apostol no bakhatsan apostol Paul haban muwan nadu Antioch na dengan bakla nadu na Antioch wan bat ki wan kiu shi Jerusalem malayu pan kren lor ngi subject la ki dene ban sumar ye hukum Moses bat haga taga council haga taga jinga langba jong apostol po Jerusalem ki rai bat ki ongkum ni baro khoj ki gentle kim don kam maji ban sumar ye hukum Moses don kam ban ot share ki bat ban sumar ye hukum Moses ban yo jipenim ki light nego hukum tip ki don ki bru shibon ki bawan ban lapo Antioch ki pen kelumar ki bru ki ong mentap la priang tra Jesu don kam ban ot share pi don kam ban pin sumar ye hukum Moses bat kala long ki isu ke ba juat ha to por ba ke isu ke ba khlut hado data ke de debate ke ba khlut bat ki apostol ki ra ki ong ha gajin sha ngem don kam ban sumar ban le ban ot share kumbo Moses ban yo jipenim la pen khoj ga donor janki da ga jingai ong Petros ong ya ka donor janki la pen khoj da ga jingai mangiru yo jipenim da ga jingai makiro ki yo jipenim da ga jingai ni dai ki e bangi bishara ki so apostol Paul u kamel de bode unong yalap udai unong yalap jong ke jing bom ot share baru khot yo Petros unong yalap jong ke jing ot share nga klem ong manga udai apostol Paul ba ong kumta ong ngadei unong yalap jong ke jing bom ot share u kepas u Petros udai unong yalap jong ke jing ot share kata de hagas pasem bunakong ski u Petros u sedang ban kala hadin habo thok sti jong u baru ong kumne don shibon ke bo apostol Paul u brother Paul ong ki bo thok wong wat mangar ngam so thok bo pli Petros u admit baru ong don shibon ke ba ki bru Ramadan kim so thok so tha kilong ki ba ban so thok ong so u Petros u ai burom ye ka office jong apostol Paul baru skotho bo jing khoru blay yo apostol Paul kalong ha kane gurukom ban let shege jintel ban job ye jintel chi mau blay yang ala khot ban let shege yeng Israel bala ja no ban let ban kla pamut ik ban kla pamut ik briu ha kang nong ba khat lai kut u Petros nong ba khat ar na dol nong ba khat lai sedang apostol Paul jong ke kam apostol pilap ke kam apostol baro khot na do khat lai le nong khat lai ke de ke record chapang ke ministry jong apostol Paul bat ke testament bethamai chiteng de apostol Paul bethok ke jing khod blay apostol Paul kalong banyala ke gospel jong ke jing bom ot share baru om don ubri yo jingsan de ke bale ye ke hukum hare ubri yo jingsan khmar blay tang de ke jingai wilap kumni apostol Paul pitip mentah ke gospel ke way par ke gospel ke de ke gospel jong ke jing ot share ke go way par ke gospel jong ke jing sumar ye hukum ke way par ke gospel ke de ke jing gospel jong ke jing elap ban yo lej beneng de ke jing le de ke hok jongi par apostol Paul yang borong ha ba nga yang khmar blai shin ngi ong nga kwa bon shem nga om ubriu ubadon ka hok daladehi hare ngan yang khmar blai bon shem nga ubayeng de ka hok jong uhi om ka hok jonga si Filipi kalong balai kuran ni kata
So cái way para gospel, cái way para gospel cái đây, cầm đây show gospel jeng ai, simple, full stop. Cái gospel cái đây, cái gospel jeng apostol Paul, cái gospel jeng jeng ai, cái gospel cái bom đây show, cái gospel, cái gospel cái papan kelak hong pong, ya cái jeng ai boleh. Dah husir ha, yo pialap, ya gospel cái đây, ngah keren, saya noi lap, pat ki pastor. Dah husir ha, yo pikren ya cái gospel cái bakla cái bom đây show, cái gospel ukres. Pihap, hay cái jeng tim, cái syirkai.